Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV, tunabashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe, dukangurira abatari bakora subscribe kuyikora kugira ngo mujye mubona amakuru atandukanye tubagezaho kugiye. Kuri iki cyumweru tariki ya 10 Kamena 2018 haravugwa iraswa ry'abantu bagera kuri 2 mu karere ka Rusizi ahitwa mu Bugarama, barashwe n'abantu batari bamenyekana, umwe ahita ahasiga ubuzima. Amakuru atugeraho aravuga ko abantu bitwaje intwaro barashe abantu 2 mu mudugudu wa Kinamba mu kagari ka Kapera mu murenge wa Bugarama. Bikaba bivugwa ko aba bantu barashwe isaha z'isa 3 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru. Barashwe bombi, umwe yitwa Ngirimana Korode akaba yahise nahasiga ubuzima, murambo ukaba ajyanywe ku ivuriro rya Islamique, naho Nzeyimana Abdu bivugwa ko yakomeretse cyane bikabije yoherejwe ku bitaro bya Mibirizi. Tukaba rero turi gukomeza kubakurikiranira aya makuru, tukaba turi buze kumenya icyo polisi iri butangaze ku bari babyihisha inyuma. Wowe icyo usabwa kugira ngo utazajya ucikwa amakuru yacu atandukanye no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, ubona amakuru atandukanye akakugereraho ku gihe.